Oh Jesus. Funda standards. Wasafuna. Wakusindisa. Aphinda sindisa. Abantu abalahlekileyo. Oh Jesus. Oh yes. Abantu abalahlekileyo sokufuna ukufuna asindise abantu abalahlekileyo. Abini kabantu abalahlekileyo. Kukho abantu abalahleke besithi bayezulwini basindisile. Oh Jesus. Kodwa balahlekile. Kukho abantu abalahleke bona uYesu bengamvumanga. Besephafeni besiphilela nje. Oh Jesus. Balahlekile abantu. Bangcono kakhulu abalahleke uYesu bengamazi. Kunzima kakhulu kwaba. Oh Jesus. Abantu uYesu bayamazi. Oh Jesus. Kodwa babe belahlekile. Oh bawo. Oh Jesus. Nakuthi abantu bobabili basokhangelwa. Jesus. Ngoba bayafunwa ngumdali wabo. Bobabili. Oh Jesus. Kwakhutshwa ithenja lasezulwini. Unyana kaThixo. Oh Jesu. Kwaphuma Yesu abobakhangela. Oh Jesus. Wanikwa amandla uYesu. Onke ukuthi naye bafumene Jesus. abasindisi. Kukusho ukuthi njengoba ebakhangela akazufika baba. Behleli bodwa. Oh Jesu. Uzofika bethinjiwe. Futhi lubathingileyo unawo amandla akhe. Izulu lakukhipha lathi jonga. Oh Jesu. Onke amandla ndiwanika wena. Jesus. Abolikhangela abantu bakho. Oh Jesu. Oh Jesus. Uphuma kukaYesu ezulwini. Uphume ne-confidence. Ukuthi uyise unike onke amagunya phezu kwakho. Jesus. Wathula kwathiwa-ke hamba bakhangela. Wanika umyalelo wesibili kodwa nawubafumene ubasindise. Yazi ukuthi uThixo ungandibizi. Jesus. Yenzele kwibhike Oh Jesu. ndibafuna mna sebelungile. Hallelujah. Ndikhipha amandla phezu kwakho. Jesus. Oh Jesu. Mamela kuthi uthetha isisemhlabeni. Chapter number 10 verse number 5. Amayebhele wanamazwi awathethayo xa ikhulula ingubo yobuthixo ezawunxiba ingubo yomhlaba. uYesu into inye nje endiya ukuthi yena Oh Jesu. ake wakhutshwa namandla kwathiwa bobafuna abaninawe bakho. Bobafuna aba bantu esathi xa sibenza masenze umntu ngokufana nathi. Balahlekile. Babakhonza izinto ebekumele babazikhonzi. Ndikhona mna balahlekile. Bathandaza izinto ebekumele babazithandaza. Ndikhona mna ninguThixo. Alibonge igama lenkosi. Babafuna. Kuthiwa ke xa ubafumene Oh Jesus. Yesu ndikunika igunya ubasindise wena. Funa. Ujesu. Uthatha ngoluhlobo xa eza emhlabeni. uKristu unamazwi awabhekise kuThixo kubawo. Oh Jesus. Xa esiza emhlabeni. Oh Jesu. Kuthiwa uthethe ngolu hlobo. Xa
Messiah uyise esiyumayidwa lesulile. Oh Jesu. Ayozalwa esifudumalo. Oh Jesus. Ayijwayeleyo ayiklekileyo yasezulwini. Wathi amazwi omgibeli unyaka kaThixo. Wathetha noyise ngolu hlobo. Futhi Just uthatha ngolu hlobo kaze emhlabeni. Wena awafuni amathini. wena awafuna amadini neminikelo. Yiyo nonto. Yile nto Uthi lungiselela umzimba. udilungisela umzimba. Oh Jesus. Kwabalungisa umzimba special. uYesu Kristu azawuhlala kuwo. Oh Jesus. Walungiswa special. Uthi ke wena bawo uthe awafuna amadini. Oh Jesus. Ngoba abantu bebekhonza uThixo ngemfuyo yabo. Bekhonza uThixo ngobutyebi babo. Oh Jesu. Into onikela kakhulu ecaweni ubalulekile. Jesus. Wayiphelisa uYesu lo. Umntu onesisifuba esikafileyo ngumzalwa. Noma kenzi kakuhle uyabaluleka. Kodwa uYesu wayiqeda loo nto. Oh Jesus. Hlazane sisu. Abantu abanezimali nabafundileyo behlonitshwa esikaweni ngemfundo nemali yabo. Kodwa uYesu wayigqiba loo nto ukuze sibe ngabalinganayo. Oh Jesu. Oh Jesus. Singakhethi imali. Singabi nabantu abanikela kakhulu. Sibaphakamise. Oh Jesus. Sibe nabafunde kakhulu. Sibaphakamise. Sibe nabantu ababaluleke ngezinto abanazo. Oh Jesu. Ayigqiba uYesu lo. Wathi wena bawo uye wadinwa Oh Jesus. abasenzisi babantu. Wadinwa ngabantu abakhonza ngezinto abanazo. Oh Jesu. Ukhathana. Oh Jesus. Wadinwa wenza special umzimba. Wanyanzeleka wenza umzimba special. Oh Jesu. Ukuzidini lingaveli kubo. Jesus. Ngoba libanceda bathabalala nemali yabo. Bathabalala nemfuyo yabo. Oh Jesu. Bathabalala nobutyebi babo. Jesus. Kodwa bayathabalala. Oh Jesus. Loo nto yakuphaphumisa Thixo. Wakha special umzimba. Oh Jesus. Oh yes Lord. Malibonke igama lenkosi. Oh Jesu. uYesu wenziwa special. Yinto yayingekho kwiplan kodwa yenziwa special. Edinile uThixo, exhasela uThixo. Ngabantu abakhonza bafihla izono zabo ngezimali zabo. Abantu abakhonza uThixo bafihla ukwenza kwabo ngezinto abanazo. Wadinwa esezulwini. Oh Jesu. Oh Jesus. Wathi kukhona abangenanto. Oh Jesu. Oh Nkosi Jesu. Phethe ngomhlobo xa ikhulula ingubo yokuthini. uYesu Oh yes Jesus. uYesu oyena muntu efuneka simazi uYesu. Yes. Oh Jesus. ifoundation, ifounder Oh Jesus. yemali. Hallelujah. Oh Jesus. Nakonwabela ukuba semandleni eline-founder enganguYesu. Mafuni khonze esontweni Oh Jesus. bathi sisele
Amos chapter 5. Funda le kwati funda wala sana. Waza kusindisa abantu kuYesu. Sindisa abantu. Oh Jesus. Esofuna balahlekileyo. Balahleke besithi basendlini ebhekisubini belahlekile. Oh Jesus. Oh yes Jesus. Belahlekile. So siyathandaza. Belahlekile. Oh Jesus. Wayesamfuna. Ncwadi kaRoma chapter 5 verse number 6. Roma chapter 5 verse number 6. No 7 or 8. Sibese siyathandaza. Uthando lwami kuye Oh Jesus. Oh Jesus. Oh yes Lord. Oh Jesus. Injongo yakuza kwakhe wayezosusa udonga lwesono. Oh Jesus. Ukuze singaxhomekeki ubani kubani. Oh Jesu. Elo nalo asingenele. Oh Jesu. Nabathu singaxhomekeki kubasoba namanje. Oh Jesus. Kuba sesifike ezindlini zenkonzo. Kodwa ilo nalo. Oh Jesus. Efuna amandla. Oh asingenele. Hallelujah. Ngoba ikhuselo ihlazile. Lenda ebekungena ababingene bodwa wadabula ikhuselo. Oh Jesus. Ubuzile selba nabanina noma wona ubuhlanga. Oh Jesus.
isonga singathwele Oh, Jesus. alikafunyana Jesus. ithwele linamandla lokunceda abantu abehlulwa ngamakazana Jesus. aliyatholakala ithwele linamandla elokunceda amantombazana Jesus. ahlulwa ngumjolo kodwa likhona iqiza lasezulwini Oh, Jesus. egama layo nguyesu Yes. yena yedwa namandla Oh, Jesus. yena yedwa ofulela abantu Jesus. angene kwingcwele yengcwele Oh, Jesus. ngaphandle komprofeti Oh, Jesus. Thank you, Jesus. ngaphandle komprofeti Oh, yes, Jesus. ngaphandle komprofeti ngaphandle komprofeti Jesus. uyangena usekhaya Oh, Jesus. uyangena kungekho manje uyangena uhamba ngendlela uyangena useteksini Oh, Jesus. uyangena Oh, Jesus. uyangena Oh, yes, Lord Jesus. uyangena ngoku akho mthandazo special ekuthi wobabani mkhulu umthandazo thandazo omkhulu ngowakho Oh, Jesus. udibene
injongo yakho. Oh, Kodwa Yesu wangena ngabangani. oh Jesus. Oh, Nkosi uJesu. Thank you, Jesus. Oh, yes, Yes. Lord. Njengokukhonza nje qaphela uyakhula na ekumthandeni. Obusana lusini wena kwangithanda nawe. Abantu abangakubulala ngencawe yakhe. Nkosi. Jesus. Ulala abantu ngencawe yakhe kubulala. Oba apha kuye ukukhulu uthando lencawe alikhulu likaKristu. Lilishwa Elia lokukhula kwaba bantu othawa nabo angakhulu uqiniso ngoba baza kushiya aba bantu othawa nabo okanye uzabasiya ufe ungababoni kweleta. Ukusindiswa bazalwa nayo tawo kusindiswa Oh, Jesus. ubudlelwane phakathi kwam noThixo. Ndifunde le verse othandaza na uYesu umsindisi wethu wehla uzawusindisa. Injongo yokufa kwakhe wayengeke isono sisuke Oh, Jesus. engafanga. uThixo wafunga xa ibabeke emyezweni wathi bathi natya kulo mthi niyawufa. Sagcinwa esasikwela, sagcinwa esasikwela, Nkosi. bahlala befile kodwa sagcinwa esasikwela, Oh, Jesus. sagcinwa. Oh, yes, Lord. Naxa uThixo nenceba emanele ithuba kubo olungileyo abe mnye agcine i-agreement yakhe sivumelwana nabo kodwa wena babambe ngesono babengakwazi usondele eduze kwakhe. Soloko uAdam noEva bamonayo uThixo uzangaphinda beseduze kwaThixo angaphinda athethwe. Oh, Jesus. Waxothwa umuntu emyezweni. Okwakugxothwa emyezweni wayengagxothwa literally emyezweni, wagxothwa in his presence. Wagxothwa ebukhoneni bakhe Oh, Jesus. umuntu. So esasigwebo sagcinwa sagohlwa. Nangu umuntu owasizalisayo esasigwebo wasiphathela kuye. Wathi bona umuntu omnye emyezweni kodwa bafa bonke. Bachuthwa sisono ngenxa yomuntu omnye owonileyo bonke. Wakhangela umuntu omnye ozofa endaweni yabantu Oh, Jesus. ukuze bonke abalele ukufeni kwakhe. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Uyapha awaphoqa uThixo emyezweni. Sangena phakathi sabalelwa nathi ekoneni. Sabizwa lezo Oh, Jesus. yonke indoda yona. Uthi
Unanikatiko wasenza safana na Yesu wakumeleka sasa patana imeitwa sana na oh Jesus. Yes Lord. Oh Jesus. Ude ngashali kokusinisa ngashali kokusinisa Oh Jesus. Abakhona kunyana wakhe bangathabala abelobomo Oh Jesus. Roma chapter 5 says